Nas. Dior. Yeah? Mama, attention, but I'm going to go. I'm in the efanta. Eh? I'm in the efanta. Ndere bo. Nani kiwoteba? Ngoteba naki. I'm in the efanta. Ndere. Ukamere fanta? Kwani how old are you? The 20. Yeah, and the 50. Yeah. The 60. Aye. Now see in the morning again the 18 year. The 18 year. Where is your ID? Kaye kebande kya okere? Andi ke bandi kyata? Ngaye kebande identification card ya udabara nyora no muntu gotumye leta lya bande nakyo kwanza. Je ngoro ku onchiri marangeti oduso. Aiba ya tata. Ese kitabu ngo chanali keke songo. Sawa? Ntebi ngama leta yo seke songo biye. Je ngoro ku onchiri marangeti oduso. Ntebi nge seke songo. Assume no musongo kwango kwanira nakyo ragere mbake leta edi aganyare ko likwana. Okay. Onchiri marangeti oduso. Kwa kwani ngote kwero rege nteke tangani. Yo nje yo wache ntine intonation igabo. Kariba. Aya kwana. Onchiri onduso marangeti. Aya apart from mo konye fanta ngwa tinda because yo be no monto tinda. Oh tinda te. Efanta kontinda. Onchiri Onduso marangeti. Onduso Marangeti. Bono namerete efanta. ngikwe okare gomba kaya na chifanta ko chesa bunonga nakebega. Ya. Bono iriga nasi. Nche ngo tiri mukanare. Bono musani ono nara alibu anjito gukwana na nche nene ngo ninganjite ko sekanka tanduka wa. Kumbe ngo chesa bakare efanta gachi gaswamo. Why you lying? Kwane wasaka temba ko ugatuka manse fanta liye kaswanda. Ena sekete bono baru tute gachi geta liyo kuchini. Bono gano nyara batebe se fanta yuere bono iga. Ya yangu nyigwera mambi sambiri ngo nyigwera kegwika saa 6 gabuga na nyigwera gatikati kegwika marago buna boniga erega moina Amatukalenga kwanye twali. a week. A week? A week. A week? Are you serious? Nde serious minus jokes. Nkyo tanya gutanya gitari weekend ba. Bono kusina ara tigete bandete nabo nkwenda achakupa. Ndiye binte bingi nkaikatera ale bintu sana. Mapera ya yani kura. Mapera mandisi. Mahindi choma nkaikatera. Bono shide se arwete tinje tia achakupa. Kanda chandogondo. Ranchi nkwenda. Mara waba naenda. Lakini keni ntu. Igo bono. Naki wakora to madia nya kusoka. Kulingana eraundi nsakugire lina tindi koragira buna nakaragi. Dina kaliro bukimo boke. Lere nkali kuri ubongo kora bono na kero ko fanti nere kali kuragira. Fante ragere. Naki fante koragira. Nkire ne koragira ramu. Na siorote. Igo bono ntari koragira okomono ango tuchitinya gitari kiego chandete no bokima bwage fante ko. Kuri bukima bwana nande na mache. Na mache kora tindi ko sweat. Okora fante anene re kali ku. Kale ko koragira. Mama cha yunde supposed to go sweat. Yena bonkole makuruga mbaka. Aya, bono nge-explain ngo symptoms yecho. Buna? Mambi? Exeke songo because efo mwene ge songo ngolika. Efo mweye nege songo ngolika. Ege songo. Bono ntai ngona tingolika. Ege songo ke songo. Aya, mambi in the morning chaka. Ege songo. Bono. Ege songo pike songo. Aya tata. Ndangali monto next. Madam, ege songo. Bwangu. Nakiwete. Stomach Haring. Okwara haring. Ende ko kuara. Haring. 2 Fanta eating my leftovers food. Nge kyo kwana. Taking.
Sending song one thing. Una Fanta doing what? Eating my leftovers in my stomach. Leftovers thinking one. Yeah. Leftovers thinking minute security. Kindagira linkolia yaswanda lintikareti emubiro onori efanta yali. Ina leftover. Yes. Next. Body. Tata, cosa leo chinsa? Yeah. Bose wante ingana seke song. Bwango. Body movement. Ekini nkyo minute ono. Yani fante utaranda. Yani umi. Wakati body movement gone Fanta yasko uzina no muntu. Body ye fanta. So one thing is so kongubole mubiro. So when body move, I feel yagging outside the body. Yani ko yagi. Oko yagi ziko? Yes, outside yagi. Wano ko yagi aseki? Because of the movement of the. You go on dike body yagging. Body yagging. Okay, body. Yagging ina kiko kwese ntebe spell yagging. Yagging. Y A I N G. Ngote yagging. Yagging. Bono. Wango. Nande te. Nkibono kyangu bareza. One thing else. Efanta ena keko ile to mobere na kemobero igwete. When at night my skunyum, my back, it falls. Your skunyum falls. But my skunyum falls. Inkie minute ekyo? Yani teaching. No bleeding out. Eki usinkyo minute ekyo? Yani no mbeo. When I'm ekerenta ketoko mbeo. Fanta yadi. Yani tindi ko mbeo. No polluting. Inkie Fanta yako kora? Teaching. Yeah. Fanta teaching. Oko teacher. Oh, it is okay. Teaching. Fanta is teaching. So no outside. Inside is yes. Lakini outside no. Ndiko kwana. Yani. Masukunyuma. Teaching. Without teacher. Fanta nya teacher. Your teacher is teaching. And no, you know, I have what we call inlet, but no outlet. Yes. Oh. So it teacher say masukunyuma. Iko tori kwanda cho? Tini kwanda cho. Bono kirigisosi no hapo. Iko bonore, iko bokole tie mesiko ye wutiengima. Bokole tu sunche bono nombono kanche bono to kondikesi. Bacha na those people te uitora. Those who do itoring. Iko bonore iko bokole tie mesiko ye week. Yani storage. Na kiendero igwete because that is a serious case. My stomach is small, big. Sometimes it's up, sometimes it's down, sometimes it's go cut, sometimes it's inside. Yani I'm just there. Nke minute bono. Yani teso bwenge timbu atinda. Aseki. Efanta yako. And nande se koligere. Ko le fanta yikwenda ke kokire. No wote no bimbetenda. I have some ngoro. Yani kubimba. I have some food. Kubimba. My stomach is bimbered. And kibono kinani ngukwa. Motu arongo kwati ole. Motu yaya egento ke kungati ne bicara. Bicara byamagu. Nakyo ko bigwa. Yani they hurt me when I'm walking. Yani if until the way it moves, it hurts you. It hurts me. Okay. Yes. So Fanta hurts magoro. Fanta hurts my finger. Your finger. Finger magoro.
Finger ni maguru. We have finger ya magoko and then tukwate finger ya maguru. So weke maguru mutwabu ari okumanya. Alafu na agatone nasi. Agatone. Agatone mini. Yani mutu ya ayabu atora kura maguru. Ine ya maguru. Alafu ya magoko weke question mark na ligo chikomanya. Na ku understand it yae. Kende kyose nende gwete wo bebe. You are okay kuikirabo. I think lakini aya igiye mo chando ne fante go chandete. Efanta yene chandete. Aya is okay bano ikitoko kora to ko ire word obaru. Fante rusugwe. Hey. Obaru fante rusugwe. Mbaru. Fante rusugwe. Ona nasi. Kwani muri tondo? Kwani fanta na ke kurusugunda. Nkiona tetokora ke te fanta to kurusinda. Kose butora maega yende. Wana ngotoko baruna kwako. Maega. Ego determine na utora ko bari maega ebore. Togosone. Toko bari ende ebore. Togosone. Kurara atiga. Mumbare nande munsone. Eseki. Kotele fanta to korigi. Ntutige kore wasi okara to ko barire. Moko ngore ndagire nyinge. Yani nasi mugo atindagira muraguriro montari. Yani elimo maeto montakuri. Nini goka. Ya bwana nyokwara matuka yansi yanya gosoka. One the only option no kobutora. Kobutoru. Toru si efanta. Kuratiga. Amoro moko tumeka. Ntobwate special magasi ali special to kona chira. Magasi. Meyo. Nas. Koro kutskapel. Mombutor. Inche. Butor. Tokorusi. Aya bone kingo kora. Let me call the nurse. Acha komete sindani. Yogo kori kuerende ngoja. Usena ngo nao. Nurse. Nurse. Nurse Miriam. Kuna mgonjwa hapa njoo mchukue. Kama kuja na zile dawa za nini za usingizi. Yeah. Bono. Why are you running? Why are you running?